Sudah. Ito kita kumo, kena mo ka. Ako din na ganay apo ko ah. Pada cengeng batay mapaku kiru amai. Upa kiru to timo mo. Wah, iri tu mure. Kau kiru timo kena sama ka tomato te na kena stroke ringan. Dan mau digaga orang pakai ruti muna, jangan pakai ru gajiku. Wah, iri itu murah tapak mende si perlata. Matanya tu ini wasang. Pasuleha mi. Ah, kata nama mende pelaku. Kali wak pelana sengen madumpu bawang ni. Ayo tali mana aku tu. Urempa aku tu palu-palu. Aja more. Aku cani pakai palu-palu tak. Tekan runa. Lenya tu. Maga masa lenya palu-paluku. Tak coba nih aku dia tepat-tepat. Tekan ruka, tapal langsung tu lenya kelimata. Oh iyalah, wak gendrui palu-paluku ya pasti lenya kelima aku ah. Dawelo. Lo komisan ni, palu-paluku ya bersejarah. Mega na patokong. Ah, kenapa toko more? Wah, sembarang. Amo tahu lumpuh na pajok to. Depo to tei, jok kami man ni. Mana sani? Apa mi to ki palu-palu tak? Kita patuloy mata tu more. Nakuliyo perlata. Uling PS batu. Capa-capa mau melo kamal ya batu es. De kami sengi poso kai. Mangalan cude, apa yang si batu kange? Apa dicek bola ku je? Barang kan aku je beda rumah. Ternyata juga di simbangan ngero mau pada cek bola. Bah, jangan batay na mapau ye. De pa na chumpi jangan batay na mapau. Lo kung misang pakai apa cek bola ye, darat ku lutu. Lutu lah pigi. Makiban ni memang gajer daram. Akada aku balu, aja makada lutu. Bah, kiro istilah mila tongko. Aku je boleh mempegau. Di kaji ku pegau ya Tukangnya maja mah. Dek, maksudku lo kok aja maksud bacara apa-apa dicek bola ku je wita Oh, cuma apa korbatay mo nang imapau? Makamal ku je tu Masa ngame mi ko yung matan baca mo. Namo tu ya mata itu baca aku. Dan cula, maga ni manu mo sangiro. Macam mau niga? Oh iya. Macam mau ni manu ko mo manu. Mabelo to ngero sampo. Jadi sampo agam pakai ni. Ternyata sampo cangkok atau sampo ring. Maja meto timu na batay na mapau ye. Mana sani sampo ero pakai cemme. Dan cula, lo bani posi kuro. Ay, man kala ada jikpi. Ay, mat petit-petit cucu tukangnya. Kasi rajo kaki pose. Na ujaga aja kasi tukangnya. Capo aman ni matu bahana. Selalu cuma susah kak. Agak tu si malah jaga tukangnya. Barang masa si lo minu balo si bawa seng. Dito na lo malas seng. Palir ko masubu itu paku mina subuh. Agak masang. Masa ka masubu paku. Ke palu-palu kata ni. More. Hanya tu salah pahajo lo. Coba gani tapaku ng itu paku teh. Tenalanya. Masubu ko. Oh iyalah. Apalagi tahu ni awan asingnya boleh asa. Engkau tahu nak kutu apa pendek pala. Mawe to ngani pole posoku ye. Cukup pada medek kutu. Dete amaye udah palu-palu kalin romu. Hama. Macam ni tukang ini luncude. Iko juga paji pakere-kere ni. Nih, naku kiru aja macam mana tukangnya. Timu mutu pakiru. Oh, okay mana tu? Ayo pelajokan ni. Ya. Mure, lo kaya pega. Lo capu pa kue. Wah, itu umah bela. Kroma yo lo kipose he. Maga ada tu ikut Kasi yero tuh kipose. Nakaji kasi tukak kuro jaga ya. Bukan orang kulo pole lo di. Eru tajer ro kipos ini tu dah tajer ni. Ah, je lo malat. Tajer tukam. Pengalaman agak na kusian orang kuro. Bayangkan nih 5 tahun napal lisu. Dia boleh bayangkan iya. Gampang ngaruh 5 tahun eta lah. Dia je suruh ku bayangkan sampai 5 tahun mapau mak. Mana pelita pak iko menok naleturi. Natanya iko teman-teman lah. Asyik para pemula bicu. Sampai nasi ya teman-teman kasi. Makanya ya na terusi. Ni ka tawero, liwo boro na joka. Sige je. Pa baro eh. Oh. Ye naruan ori kuro. Ye ni tajeng Oh.
Ikaw mo sa? Mure ko pwede malolo babi wita. Yan na, tekta na po lang marantau. Dito na pindah-pindah si Pak na. Iya na mana, iko na mana. Pakali-kali lada, ambo manu. Musa, niya boleh tahu itu muti? Anggota aku mure. Tu boleh luar negeri tahu, tu boleh. Ternyata kata Indian. Iyo. Man, mere aja batang beli. Nasi ku tu Indian, mure ku bitangun rungu. Ambo manu. India tong kabang. Kena memang Indian. Pakali jero. Iyo. Musa, aja mensuruh para paladu iluan anggota itu tali-tali tamel di sana. Sila ada kita pasti bulungi. Agak langsung mure. Pergi mutak ku balik. Dan ya mure, Indian. Iko ambo manu. Minta na masalah-salah tahu Mau sana si Indian? Masih dia terus bayar mure. Man, anggota aku. Iko ka balik, Leman. Biasa botak ko. Dulu botak kan, sekarang gondrong Ayo boleh, coba nih boleh. Ayo. Wih, nore kasi kan. Iya memang dari gendok ko. Ini mah ko kayak iko menurut gendok. Meja nampak kurang lagi juga kamu nore. Biasa dia nampak kurang. Orang kalak demi. Biasa-biasa mure, kami juga perampok kro mure, makanan ke pesta dua, makanan juga aku ngapak kue. Aja mau bicara biasa-biasa kira nure. Iya ke 10 kama bene, deto nang kau joko ngapak kue. Pak kue ini pada taman aja lo istirahat. Iya lo kaju ke kirte, apa engkau warga baru? Ya taman. Tahu kan teman? Dibangun lo mosang. Kalian sudah si bawa mana pada lo bulan Pak RT? Awah. Lu ya kaju-kaju kaya. Aca perong ngamal lima tu bah matu tu kaku. Cinampol ada mi. Wah, apa dicek bola tong lancu dah. Ternyata ka pisik sumbangan ngena pakai apa dicek bola lancu dah ya. Wah, curiga kak ya. Dek tong napa lecek sali sumbangan napa letu kriya ame kana napa lecek sali daripada napa letu kriya. Bola ada itu bolana. Ala tapi kiri di Pak RT. Oh dek rahasia ye. Iku pale jam bolana lancu dah. Macet to ko pale matu kang ah. Kecil mi Pak RT, meski raya ni gak jamai. Oh, iku ko pale jamai. Tani ya. Oh, wasing kok jamai rencanaku. Bolaku iko lo suruh jamai, tapi ajak mau cekek-cekek hati. Nak kau tahu pema pindah pokok aja. Narat tapi tahu pema 17 Agustus nak pokok wajah. Oh ya ada oleh mulai itu Pak RT. Yang kalah sa posoku, koleh pole nih. Ajak nak pelek kodek mulai. Sapa pak tu kaleng Kau pelek lancu dah. Ya sapa tu lancu dah. Nak caput toyo tu pak kuyaso Tarik paling utari pogi lo. Makan nih, mau ini mah HP ku. Tukangnya nih mak beli ya. Makan memang mana? Halo, kau lancu dah. Kue keluar nabok manu. Capu pak kue. Kas Pak RT sapa kue. Seru nih Pak RT, tak aja kacau nampak. Eli suna, tanya nasi apa? Yo, matu bi pedangnya, sita koliswa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku balik naseng. Tanya nih Pak RT, makan lisu. Manggilan sudah. Main nasi Pak RT. Tukangnya capur nih bahang, pakuna capu tuh. Kebetulan kata Pak RT ki boleh. Asal mau aku seruntuk. Coba nih. Iya, cocok itu. Boleh. Coba nih. Ayo. Nasi jual lada jama-jamangnya itu deh. Mantap bang kasih Pak RT ku bolam. Iyo, tapi habis nih sapa kah? Nasapa kah gere? Kami itu perlu nak kiri go. Mulai rujanda istilah ku tanang. Ikan tu Pak RT tu tajang bicara nih di. Lanjut nih melokam aja sama ayah saya. Wah, ketahuan itu curiga kak iya. Agak tuh Pak RT, curiga agak si J. Mai itu siapa ke Pak RT? Kareba. Kareba mah dicek semua. Kebetulan melok kak lalo kita kok apa dicek bola.
Dengan kata duit mula. Alhamdulillah Pak RT kasih nah. Engkau mau cek dek tabungan. Belok nak pura bola mulan cedek. Ya aku kasih bola aku boncorok movie. Bagi memang ya Pak RT. Baru ku curiga Pak RT kiri kok. Milih tuh kapan? Ku pikir si cedek-cedek ya. Dek gagal pada rumah. Nah sahabat dek gagal laporan tamat kiri ya. Masuk tak ngapopok itu Pak RT. Baru curiga sih kapan? Pada toko sanru sifat dua. Malopo memang curiga aku kiri kok. Iya maku tu Pak RT, malah ada curiga aku bunga nah. Tanya milan cuda curigai, amoy ko sifat du curiga to. De to kana bega musik pa na pempelek tu ko kiri ya. To ni pura lan cuda. Bola musik. Bakko ni ruga Pak RT, kenapa dong kadale? Iri tu Pak RT, ndek meto tu sukru. Iya malele si bambo manu. Engkau malah tu kredi. Ya apa ini biasa malele. Di sisa kata palet tu. Manggi misangi. Asal ini untuk powi biasa Pak RT. Iya. Oh iyalah. Wal lupai. Jadi kau apa dicek bola, bi sumbangan gaya, apa dicengang. Tanya kasih Pak RT. Ya kasih upah ke apa cek bola. Dari aku kasih upah lutu. Ayah aja tangan meru Pak RT. Ye intan orang pulih luar negeri. Nah, ini misangi. Jadi agak pelik ya. Ye naro anu rek kan daripada mega si baca-baca nih. Ini nama misangi. Ano ko apa ku tu lancar urusannya. Wah, Pak RT. Betul. Terima kasih walkomnya.